isi ni wana madu ki baru masuk ke bawah hadian ka even full day mah jam kasih ke banding kong dia nak bar bat kira dan pergi jenjang mah kena work out ka kita kai ki dan ya tai ko bat ka budget ngai suka nong to komni di buat sebab pek mah hadian ki jokin ki arli ke darbar kasin ke banding kong ke darbar kalau kau mulai March kadang ada drama on the first day itself kadang ada drama bana kadang tu nana pina tu luar ayat tu kejeng bagan ra isi beri bagi khat no yang mesti beri untuk seorang no kadang ada drama mataru kasih ka first day kadang yang ada drama ka beri bat jeng objek joki benar ra ya kenika buat speech dan rai ni ko apa ngade kor ba anak kalian tu isi kan ya bawa nak yang dekat kan cuma don kono ke maki kena maki mo itu menyalam bakala bagi itu lek kan dengan andi kena tik nah buat karbonan ra ka budget itu lek tang da berkomsi no selama tang itu ibn kama ba silo terkait ya ka ba wa kam judon kahat ke por masua dan rai kacang ka jeng start ka isi kacang ka jeng start ka isi kacang ka jeng start ka finance department balbo yaki head khang ba kanam dan karo ka kita ka bedai ba ka tik kam bedingi ka jeng sab kembali bakal konsul itu ni. Bangga ki baru pembedalan mana apa yang terbaru nama di malah workout ada ki option ki tu mirak sebar akak puar bapuli ia finance ya budget. Ketika sin ke benih kau ketika sin berbangai kadang ada budget speech tu mana kalian jaga isi kadang ada budget speech bahkan wanrak no ia ka recruitment committee no ketika dikapulus kadang ada budget speech bagian kita kam no sian ya kan diru ya ka recruitment committee. Dan setiap kemudian ke member ke prosedur contohkan di kemaar part ketika sin ke bengkong apa nak kalian jaga isi kalau nak kerja dulu ya ketika trading license jadi print ya ki trading license kan dia show ke basu aiwa syaki way indai kan le ini dah department kita boleh ni sim ni bahkan print ni ka isi ni ka department ya ka trading license baru sikatna hakini ki isi ki berada ya ka trading license ka renewal ya ka trading license renewal juga trading license ka syong khatsan spa ka way tang ban print sama ni mo tang ban print ya baru kejadian kam ban check di dokumen check ya baru kejadian kam le ada ki staff juga district council tang ban print ya ka renewal ya ka trading license beri khatsan spa tang ka khalai spa la yo ya ki beliau ke basu outsource semua kita ni kira simat ada mana ngitip kini ki outsource ki yo khalas spa district council ka yo tang lai spa tidak man bendur pi kata tangan print ya ka trading license ke babun ki kam le de kinong trai juga department ko juga trade department pala ran nyila ban le kam tara ran nyila ban chimti mangi lemba jong ka trade department ban print ya kin de trading license kan kentiu ya ka revenue jong ka district council sya komba 100 lakh sisna bendur 100 lakh sisna kan kiu ka revenue jong ka district council tang nakadaw mangi chimti ban prino ya kita dengan sen ya ke baboro sikata asu aiwa sikiru simat ini sikio panikta anta ke aru dokumen sebut ba nakalian jong finance bar ki officer kilawan ra tani ka surplus budget ka mambut babon ke jengmi ya ke jeng pelut mo kini kami di nomor nakalian jong ngi bakum dan lokasi pasang jong kasi ngila penduna yi gitu jong ki stip member ke babot di duna nantang ni laweng ya baru ki komiti ke badan ka isi ke berem ki thong ki komiti ke bam sutu so thaus tu don chairman don secretary don ki member ki bayo honorarium tip su ke jeng pelut bar kanil lama ini jingle bari jengi mangi laweng i baru ki komiti ke balang unnecessary ke bam dan kam than anyo tanggi katukan ki komiti badan kam kala bangin kunai ya ke jeng peni sa jengi ka district council balengi kunai bangi sutu baka district council jengi ka financial position ni dekat jeng sa kalong kam da be ka bakhan itu kata mo ini sebatai bagi kata jadi kini khnang ba kanam don kono gor jing ta aya ka council ba kham tam ya kinong tai jo ka council aku apa tu EP ni bagi don ki casual ge jo kinong tai casual ki thong na ki na ki snam ki berada ko ba ka tulap jeng ki kalong tang sana jar si bana atau mengingin plot put saja tak bisa minum susu ai se ki dinong tai ba pi ki ba one time man nakasi simnai bat kiyo tang samja ni ngi kata kacang perkhat tang ira ding perkhat ru nang ta kinong trai jak jadi kata orang yele ban kunai ya ka jemplut kujungi bat lembaga kan dik budget belara ya finance ru nyala ban ya kumta
Tengah penpau ke jeng susi mo mana kalau orang kecil ong tu jeng ong tak orang kelan ya tei ong ba phimut man nyalam bakla phimut man ra ke budget ke bam sai ka sai ke budget boleh kam sai ni no ra ya to head antu khnang ba pa ba ke sai nyum sim dan kan ko pan buri mo kam sim dan kan ko pan buri tei kata ka jeng lang illegal gelang legal ai ki besok kecil mendai hangi ngis no ba ka dei ke ba ya ke ba kum ka house ina panyata ti na mata kata ba ya si finance sebatai bai pi ka jeng online ini kawan. But kumala ong EM development chung ni ka isi ka chung ina do ka stang ban shim ya ka senjam ban don po ka ni ka ying ka ban buram ru ina persyang ban pek ban kmi benia ben pepin kat ka bangila na ka banta ban wanra nang kong ya ka ta ka bangi ong ka ching baik kecing renti hakiru kom cuma kecing pelet kam ya bad nakata kadau apa kipor kin anang yat naka wei ka banai sakui ka banai aga ba mentang ipoi skene ka benta ka bangidon ya ka session ban pendia chakmat ka bede ka mang tengka ka jungi hadin ka cingya perkhat benia ka cingya syong bahan apa benta kam ban baik benia kum bangi loong bangi nung pelut kai penserwa kai na ka banta ke bisa chung council kadai kata ka bangi wanra ni frame ya kaneka budget ka chungi ya ka bangi wanra kaneka sengi nang baka budget speech ka chungi but kaneka juk ka budget speech ka ba ni wanra mata sengi kadai ka juk ka ba beteng ya ka thong iya ka bidai ba tu ko sop head ka ba na kalian chung i NO manero ila ong bakalong ilakan ila kaliru da ka aikar bul piwanra ya kan ega sophet ni kicak jing sisa kamdon hira kan no karur ka bakhang yang ngiru ban le kiai ki bala do cucian do mansyar ka isi la ka semon kam warna ai gino sophet ki bathmai ka hab iban le kam tanah kam taga cinya cu kam ti ini benta sophet i bangibu le kata ka supplementary expenditure ru ka bangibu khnang specifically bet na ka benta araja arpusan dalang be thik kum ka cing benta bala da don kan no ka kis ke ba arais na ka benta ban penlut ya ka benta ka bari ban penlut ngin haban sim na itu i benta kan dia ngata ka syai kata kam dai ke na marla da cia ba ka don kan no ka kep ka ba ngi haban penlut la ngim don lepa ka ba ngila mang na kan na ingin penlut kata ka di cing kali tadai halor ita ngi suwan ra itu i supplementary expenditure bahkan long lepa agak sip site na ka benta cuni ta kata berlesil lalu kam lam tak kiwi dengan sopet ketung kucing dawa cung kam kucing sisa kan ne ka ditang ka sopet ke bingawan ra kam di ka balong in violation ya kan ka rule sis bakat wi ka ditang ka sopet ka bak isi kala banwan ra kam di in violation cung ka ta ka rule sis bakat ni ka rule 111 ka dei be ka bakren chapang ka supplementary demand ke bigyong lada kan no ka kies ka arais hadin cukup budget ka ba hadin bala mang apa ka budget ru la syam badang don kam extra kacing don kam ka bami adian ka bamut ka isi kan sawanra ya kata hapo ka house bandon kata ka supplementary demand ka tung ka rule sis pak supplementary expenditure ka dei ka ba ka budget te kambot mangi bangi bu ya kini ngina man raksu ya ka SD ya ka supplementary demand hi sis pak kadwe ka keren ya ka supplementary demand kambot kada bangi ngi man raksu ya ka SD ngi bu ba tama kidon hok man kan rei haka schedule ka dandan be ke SD kinon ki commission rei kan ka supplementary expenditure ka dei be ka weni ki sobat ko na po akat kumbala ang ni yang kan kamdan jeso e bakata ka supplementary demand kan kemudian mo ang kityo ki lambak ka ki lambak la kan ya bakum ta hi ikan jadi sepakat mereka harus akan lebih akan supplementary demand kai na ka banta ke bisa chung council kadai kata ka bangi wanra ni frame ya kaneka budget ka chungi ya ka bangi wanra kaneka sengi nang baka budget speech ka chungi but kaneka ju ka budget speech ka ba ni wanra madal sengi kadai ka ju ka ba beteng ya ka thong ka jong ka isi ka ba keren na du manchwa kita kalong banyelek kadala bantengkai ya kecing pun pot kibon sokhau ban pen baha ban pen baik ikut kom ya troikam apo kanika council ke jungi bada ke cukup por banyaya rengkat ketum kecing long cingman coba nika juk ke ba ngimla kiar ya kita kecing kela ke buan leng ba
ka sains ber teknologi ke bangin hap anya ya kan ngimla pun mun syue sa sedien te kata ka di ka thong ka ba khmat ka ba ni wanra yang ni ka budget ke cungi ba ka ni ka jingmang ka tengka ka cungi mentaru na ka benta ka ni ka budget bro habarok ho ci department ru ka dai specifically ka long ban poi sya kata ka thong ka bang yang anut ho ya menta ngimla ban ong bang ni ngin la ya kata ban pendep ya ka kata simpor rei kalenti ke bangin ya namar ngisim ya kan ka wei bala dengim sedang benta ka jingkili ka long lanongin sedang minta ka dawi step ibarat ya wa da preng ka jinglong ka jungi ka ba kumong yam finance yam development mene ba ngimlong financially sound hadu ka ta ringi persyang manile kat bala na ka benta ban penbit penbiang ya ki cingdon kam ki department fair ka jungi bat kerpang ya kalong ba kanam numi kum kino ki banjia hadin habut kum aja siki wei pat council ya ka ba kalong isatmet bala kalong katapan tah ki benta ke ba na kadang jungi ni wanra mata de kemur bu yang hanan rubiang kan wi usiam utin tengah dau yang fana somlati ki wile sika sarkar bamler minister ke wapsim kontrak ni ubiang tu yang finance ya nomor bang adu ban persangi sipor yang terbar haji sadi banyak bagi mana terbar nongkong kan kata kajian persangi terbar mah ka balik kadiga prerogatif chairman jujur ke jum kadiga prerogatif chairman kata kam deka ba haji sadi banyak bagi kemat mene kan dari banlong tar ke kadiga prerogatif chairman ni tingi ka ya ka yang apa ya chairman